أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mga ummatal Islam, hitukbal na taniyo insa taud-taud pupudjihan iwan sa sanglitan pamahasot si mahatinggiin Allah Ta'ala. Tuhan singkatan pia panjari
Dan makaingat singkatan sung jumatuh iban sin bakasna jima jatuh. Allah Ta'ala isa-isania in makaiingat singkatan uno-uno na insong jumatu iban sin bakas na jimajatu. Salta salawat iban salam pajungjungan natu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinapusan daak iban Nabi sinallahu ta'ala suntuan natu taniyo ahinang ibadat patuhan Rabbul Alamin uupihan natu sa amin sin kita niyo katan aagaran natu ahinang marayaw hakarna sinallahu subhanahu wa ta'ala. Demikian dana mga kasahabatan niya mulyakatan in salawat iban salam da isab kanila dana sambil mga miyamakad kanila sambil paadlaw kiamat. Mga umat al-Islam na murah-murahan piag barakat sinallahu ta'ala kato taniyo in adlaw ini amin adlaw ipagpataod sin mga hinang ibadat kaniya adlaw sa rayaw-rayaw amunin adlaw Jumaat. Damikyan yari nesab kita niyo bihaon piaabot sinallahu ta'ala habulan amo na imbulan Sya'ban. Di habulan ini in Rasul sallallahu alaihi wasallam bang dumatong na imbulan Sya'ban in siya magpuasa habulan ini. Magpuasa siya. Patauron niya impuasa niya. Mataod mga kahadis-hadisan kiraita atawakan nga asal biyata si mga sahabat sinin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang dumatong na imbulan Sya'ban in siya magpuasa sa inukuman niya inukuman niya mustahab sunnat bukun siya wajib. Sunnat inukuman simpag puasa habulan Sya'ban. Nabiyat turay sa min subay sing kita niyo hinangon. Nabuasin simbulan Sya'ban amo na imbulan sa rayaw-rayaw ding hakatan bulan amo na imbulan Ramadan. Na ipagpataod sin ibadat sing kita niyo. Narendi pa lang habulan ini napatauron na to na inibadat na to pa Allah Ta'ala. Patauron na sing kita niyo. Pinsan kita niyo dagpakan sing kamatay. Abutan sing kamatay. Na dumatong kita niyo pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na wayroon susunan sing kita niyo katan. Mang kita niyo miya magad hasunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di na tuday sab malawag indaraugan atawakan imparuntungan dunya iban akhirat. Apa nga gari hasunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atawakan apa nga gari hasunnat ini sababan ikasud palom sin surga. Ikasud na to palom sin surga sin Allah Ta'ala. Iban sababan ikalapas na to dahil nga api narka jahannam waliyadu billah. Apay naraka to sin syara magad asunna in ibadat na subay siya miya magad hakabayaan sino
sing Qur'an iban sin sunnah. Na di man jari in ibadat. Pataallukun na to sadya, pakabayaan na to. Pakabayaan sinakal pikiran si manusia. Malainkan, inakal. Malainkan in ibadat. Doon siya subay, niya magad ha Qur'an iban sin sunnah. Di man jari in ibadat hinang-hinangon si manusia. Narindi na to malawagin imparuntungan salama-lama mangkita niyo miya magad hasunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na patauron na to induaan na to abulan ini patauron na to impagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala biyaksahon sing kita niyo imbaran na to magsandal sinap di iman sinuhaw minsan dumatong imbulan Ramadan in kita niyo asal sadya na mabiyaksa na to na imbaran na to in pagpuasa tuntumon sing kita niyo in inibukon sadya in subay na to sandalan in hapdi iban sin uhaw bal subay na to anarun in ginhaw baran na to umanib sin hinang pianglangan sin Allah Ta'ala magpataod sin hinang marayaw patuhan kalna inday nga mga paidda makawa na to pagpuasa amo na in kabuga pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam halawm simbulan Sya'ban in kaaunan niya patauron niya impuasa niya habulan niyan biya na sinlong taon habulan ini kalna liraf'il a'mal sabab din di habulan ini angkatun ingkatan mga amal ibadat narindi raisab halom simbulan ini biasing kebay ta sin hadith kamatauran manusia in sila halom kaligapan habulan ini nabiyay tak kato tani imanu siya halawm sila kaligapan haut simbulan Rajab iban simbulan Ramadan amo na imbulan Sya'ban kiriwayat sin Zaid sin Usama radhiyallahu anhu kiriwayat sin Usama bin Zaid radhiyallahu anhu in Rasul sallallahu alaihi wasallam ikaaunan niya bang dumatong na bulan Sya'ban then di magpataod siya sin puasa niya kalna habulan ini kaya sabot then di iray sablong ta habulan ini in kaligapan sin manusia nahabulan day sab ini kaya baita wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal habulan ini long taunu angkatun im mga hinang si manusia dalaw sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'imun aku long niya masub ako in angkatun habulan ini in hinangku in aku long niya puasa in aku puasa demikian kiray tak day sab hadis sin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha in kaaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in bulan kaya puasahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin puasa mataud amo na bulan Sya'ban amo na bulan Sya'ban nasubay na to biyak sahon mga katawtay manghuran na mo haaga may Islam imbaran sin kita niyo pahinang marayaw kalna impagpuasa ini
inihi pagpaanad, iyanad kita niyo, sinallahu subhanahu wa ta'ala, pahinang marayaw. Bukun sadya, impagyanon puasa ini, magsandal sinapliban sinuhaw. Bal innama, impagyanon puasa, na puasahan mo yung mata mo, puasahan mo yung tainga mo, puasahan mo yung lima mo, puasahan mo yung siki mo. Amo salong taon mo, tagahan mo. Hindi ka huminang, sininang mangi, sandalan mo. Ingkataan uno-uno na. Amo hindi makajari hinangon mo. Na pagpuasa na, di ko man jari kumaon, di ko man jari minum. Di ko man jari minum. Naharam kayo mo. Nang kaning bulan Sya'ban, ini dengan mga nikmat bulan. Biyusin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Na masuok na pila adlaw ra kuman, magdurunggo na kato taniyo. Insarayaw-rayaw bulan, ding hakatan kabulan-bulanan. Amo na imbulan Ramadan. Den di napawajib na kato. Kaya wajiban na kato, mamuasa, magsandal, sinhapdi, iban sinuhaw. Wairun hindi manjari, hindi siya mamuasa. Di makajari tinggalan. Kalna wajib na inukuman niya. Kalna inukuman niya, wajib. Ibanin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in Ramadan, kaya puasahan niya, siyam Ramadan. Mahuliat tu, ampa siya naning, ampa uno, ampa siya nanay kurinaha, hadun niya. Na puasa, bulan nagdarasin sa taud-taud baraka. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala, lipat mang lipat, ingkarayawan, diarania, dahil Allah subhanahu wa ta'ala, isiw-siwin na kahinang, ibadat, habulan yan, habulan Ramadan, natantuin siya, nagparuntungan na. Nangkan, hindi habulan ini, habulan pa ini, nasubay na to anaron. Anaron na to na, asal ingin hawbaran na to, magpuasa. Asupaya pagdatong simbulan Ramadan, na mabiyaksa na kita. Iban habulan ini, nasyon nat katok taniyo, sinagaman na to. In mamuasa kita niyo. Tabang kau mabaya, ang kita niyo mabaya, di ilan sinallahu ta'ala karayawan, sa lagu-lagu. Na inangun na to yung mga kasunat-sunatan. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya na sin pagpuasa niya, habulan Sya'ban. Namuyat to mga ummat al-Islam, na pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, impaabuton pa kita niyo asarayaw-rayaw bulan ning hakatan kabulan-bulanan na supaya in kita niyo katan sama-sama mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita niyo katan sama-sama mag-ibadat patuhan Rabbul Alamin, patauron na to bawa kita niyo buhit abang kita niyo abutan na sing kamatay, naway na. Na yung mga sila, diilan sinallahu ta'ala pangumulan, nawala nila yusal, pakabayaan sinallahu ta'ala, in ni'mat doon kanila, in kabuhi nila yaon, na sila rin malugi. Sila rin malugi. Sila rin magsusun. Nang kanababa, in kita niyo buhi pa. Diilan pa sinallahu ta'ala pangumulan,
na usalon sin kita ning impangumulan na to ini hakabayaan niya. Wa aqulu qawli hada wa nastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fanastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Na mga palangungan sing kami hapag-agama. Napatauron na to. Induaan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. In bukon sadya, in suway duwahan na to in ginhawaran sing kita ni. Bal, duwahan na to sambil, in marwending ka to. Duwahan na to, in mga kataw tay manguran sing kita niyo. Sibu da, in sila miyo muna na, atawakan in sila, buhi pa. Namo yan, panginduhan na to sila, bangman, in mga sila nakauna to, bangmanin sila, impardusahan nila, iampun sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban kaulungan sila. Amurani makatabang kanila. Indua asing kita niubuhi kanila. Na sila, mga nakauna to, in sila barhajat. Barhajat sila kato. Bukun kita yung barhajat kanila. Bukunin subay kita matumangayo-ngayo kanila. Sila maghajat kato, bukun kita maghajat kanila. Kita pagpangayo-ngayuan sing kita niyo, tupot in Allah subhanahu wa ta'ala, isa-isa niya. Di na to, manjari hinangan in Allah ta'ala sa kuto, hang sulag uno-uno. Ibaning katan uno-uno, jimadyato, marayaw na katawakan mangi, in katan yan, ding hapakadaran na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumon na to. Wayroong makadihil kamudaratan, iban kamumpaatan, malaingkan, in katanyan, pakadaran sin Allah Ta'ala, labay hapagbaya niya. Inyan, kaya lulukis niya na. In pakadaran, kaya lulukis na sin Allah. Iban inyan, labay hapanghati niya. Kaya ingatan niya. Insong jumato, iban sin, bakas na jimajatu. Sababin in Allah subhanahu wa ta'ala sangat impanghati niya. In Allah ta'ala in siya alima kulla shay. Kaingatan ning katan in susungon kaingatan niya. Nangkan na in paratungon sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay ini te karon halom sin pangatayan sin kita niyo. In yan, pakadaran sin Tuhan Rabbul Alamin. Habayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard. Bi 50,000 sanah. Qala wa arshuhu 'ala al-ma'. Rawahu Muslim. Lausin Nabi sallallahu alaihi wasallam kiya susulatna, kiya lulukisna sinallahu ta'ala in katan pakadaran sin mga piapanjari niya. Kiya susulatna hawala pa piapanjari in langit iman sin lupa bi 50,000 sanah. Wala papiapaaw nin dunya ini in langit, iban sin langit, in kalangit-langitan. Kiya susulat ning katan daingang kaiman ngay butahun na halom sing kaiman ngay butah. Wala pa in dunya ini asal kiya lulukis na bang in jumatwa susungun marayaw na ka atawakan mangi
Inyan asal kialulukis na yan sinallahu ta'ala. Nasubay kita niyo masabar. Subay kita niyo magsabar hauno-uno na paratungon sinallahu ta'ala bang siya magparatong musiba. Iban kalna asupaya kita niyo mamulat kaniya, magbalik tudyo kaniya. Salta siyarain makagaus sakatan. Wayro undo ka ing makagaus. Makadihil sin uno-uno na musiba malaingkan hambuok-buokin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw na kita niyo mag-itekad biasin uno. Ayaw kita niyo mag-itekad biasin itekad sing kaibanan. Laong niya nalubuing kapal. Nasunugin kabaybayan sabsin uno. Biyayin nilong niya. Atawakan long niya sa sin budya uno. Aulong niya tunggo niya. Nangkan saw namunin sa baban, nabukun. Inbud yaon biara kay mo piapan jari sintuhan, di na makadil kamong paatan. Di minsan makadil kamu daratan. Inbud yaon biara kay mo piapan jari desab sin Allah Ta'ala. Bukun mo yanon long niya uno. Bukun mo yanon. Nangkan nasan nalunod, sabo no? Sakabalong niya aw maglabay mga uno, aw maglabay long niya bangka kapal. Malunod long niya rin doon na uno. Masuk long niya tampat simbudyaw. Iniweron ka sa bunalan niya. Untumon sing kita niyo. Inkatan yan pakadaran. Asal yan kaya susulat na yan sinallahu ta'ala. Way makagaus. Dumihil kamumpaatan, kamudaratan nakatan, malaingkan hambuok-buok kin Allah subhanahu wa ta'ala. Malaingkan Tuhan Rabbul Alamin. Siya nang imiyan, inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Nabunnal-bunnal tuding kami. Hakatan uno-uno na. Piapan jarihan namu. Labay hakadar. Na impakadaran sinallahu subhanahu wa ta'ala. Aun siya lambang. Muna-muna. Impanagnan lambang niya. Amuna inuno al-ilm. In siya lang tauno. Sangating panghati niya kataan uno-uno. Tumubuing kasagbut-sagbutan. Labay hakabayaan niya. Labay hapanghati niya. Inyan kabayaan niya. Maaun. Di maaun, hindi maaun. Inyan hapagbaya na yung sintuhan. Inyan hapanghati niya na. Hailmo niya. Sabi na Allah Ta'ala uno, sangat impanghati niya. Insiya uno. Intay ha mga kanganganan niya amunin al-alim. Sangat impanghati, iningat niya. Na di ma-describe, di ma-explain impanghati sin Allah Ta'ala. Hikarwa. Amo na impaglukis, pagsulat, ingkatan uno-uno. Aun nakajumat, doon nakamarayaw atawakan mangi inyan kiya susulat na sintuhan. Maghangin makusog, magbadyo, magulan. Ingkatan yan, mag-alon dakula, ingkatan yan dengan Allah Ta'ala, pakadaran niya. Ingkatan yan, kaya susulat niya na. Ayaw na to natukuronin budya un. Angkan na yaw nun. Angkan na mato din nagkamatay. Nabukon, wayron pa sugpatan sin budya un, pakadaran sin Allah Ta'ala. Ordinary piapanjari sin Allah Ta'ala. Imbud, biada kay mo ordinary manusi. Ordinary piapanjari. Ini katunya. Ingkataan uno-uno inyan laray ng hapagbaya niya. Pagbaya sin Allah Ta'ala, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Ingkataan uno-uno inyan pagbaya niya.
Minsan aong pagbaya sin kita niyo, sumagawa piya marintahan sin pagbaya niya. Pagbaya ni maagad, bukun pagbaya sin kita. Sa minsan kita nagbabaya, bang maning pagbaya na to yung di sumula nga pagbaya sin Allah Ta'ala. Ayaw sadya yung pagbaya sin kita niyo, sumagawa, sulang ha pagbaya niya. Nasubay kita niyo masabar, mga kataw tayo manghuran. Ininangon na to. Im mga sila amuin, nagkalo mo siya to, naduwahan na to pa Allah Ta'ala, bang man sila ya ampun. Ampunon sin Allah Ta'ala yung padusahan nila. Abit hininangon sin kita niyo. Bukun na susunod sa milimbud. Sa milintong bubud. Sa miling kahitan, susunod. Nainikaw niya, amo nain, pagpapanjari niya hakatan. In katan, piyapanjari sin Allah Ta'ala in yan, asal yan, kaya susulat niya na impakadaran. Indahu, in kadahun-dahunan, kaya susulat na yan sin Allah Ta'ala, bangko no siya uno. Kuno siya maig dahil nga uno, dahil nga sangan niya. Kuno siya mataktak dahil nga sangan niya. Asal yan kaya susulat na. Kaya lulukis dahil katan. Iban labay ha pagbaya niya. Way na makaliw ha pagbaya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napangayon na to pa Allah Ta'ala bang man, im mga sila amuin nagkalo mo set uno dahil mga kamusliman in sila uno mabilang dahil mga tao syahid. Yan pun sin Allah Ta'ala yung padusahan nila. Insuway paunon na to damik yan yung kasabar. Kasabara karna sin Allah Ta'ala. Ibanin yan, pamintangan yan kato. Inway makakausakatan uno-uno na malingkan Allah Ta'ala. Inyan, biara kita niyo iyan. Magbalik kita niyo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na manging kaunan mo di magsambahayang na pagsambahayang na kau. Na bangkawala na kapangadji na kau. Sa utay kamuhi mo, tumtuma ing kamatay, di mo matanto bangko no dumatungkay mo. Ingkatan uno-uno, asal yan uno, kaya susulat na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mauli niya, sama-sama kita niyo katan, mangayo kaampunan pa Allah Ta'ala. Mangindua akan niya, iban lamuron na tuim mga sila, amuin, piaratungan, panukas sin Allah Ta'ala, iban sim mga sila amuin, nagkamatay. Sumalawat kita niyo pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وازواجا خيرا من ازواجهم وادخلهم جنة واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران يا رب العالمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.
Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam. Allahu Akbar.